lamay sa sakit nga Covid19. Awan payagas na tawa ng muanda, nagadud na problema, ato pinatay na nabisinan, paitidad duma. Corona nga virus, may nga epidemya, sakit ulo pudo, tuyag pinupan natin, narigat pagansan, nasakit pagtilmunan, dagi 20 year na, coronavirus ka. Ako presidente, di kong Duterte, dakkel tiyaman mi patidiis WD tainted da generation di nga upe. Tada kwartami pagadambit kanmi, tawag pamalami, naka-insecure kami na lockdown pa dyan lugar mi. Tataw dito'y daga na dumadumat kultura, idubog yung kumatay-tay, idawat kinapudyus jay langi, tay sutumulong tay katuna, kumaday to'y riga. Da kayo kakabsat ko, anak ko, kinadakkel ko, pangasyo kumatasan tayag paspasyal, napatag nga bilin tay akong quarantine, taawan ma Covid19. Ako presidente, di kong Duterte, dakkel tiyaman mi patidiis WD tainted da generation di nga upe. Tada kwartami pagatambit kanmi, tawag pamalami, naka-insecure kami na lockdown pa dyan lugar mi. Takmo ang makaran, wenno makatan, iwasan yung kaduan di tao, masapul mas kayo, anayon agbuko kinada physical social distancing. Da kayo the doctors, kendat duma frontliner, salamat kiniyayo, da kayo't mag-isang samo, rigat ito'y daga, nakapuchay-chay na niya ko Diyos kuma, tarabay kiniyayo. O presidente, di kong Duterte, dakkel tiyaman mi patidiis WD tainted da generation di nga upe. Tada kwartami pagatambit kanmi, tawag pamalami, naka-insecure kami na lockdown pa